Teman-teman, kita udah mulai puasa. Iya nih. Iya, puasa gak? Puasa dong, enak kagak? Abang puasa gak? Santai aja kali. Salah, masa enggak? Ih, keren. Ambil puasa enggak? Ya, Mel, puasa enggak? Puasa dong. Belum gak, Mel? Setengah dan setengah hari. setengah jam. Aduh. Kamu udah beli baju baru belum? Dah, belum puasa udah beli baju baru aja. Tahu abang? Emang abang udah beli baju lebaran? Lah, belum. Gue kirain udah. Bang, kirain udah. Iya, kita tinggalin aja yuk. Ayo ah. Mau kemana deh? Gue ditinggalin.